وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. درس سمتك أودان في بمها بيفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे मौज़ू की आखिर दुहन ईमामू मी मौज़ू मी ईमान कमगे ओकुन ताहुगे तेरें एम्मे मुहिम रुकुन सबब की मी रुकुना एम्मे गिनबयकु इनकार कुरमंदियई अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेग फान मक्कागा हुन्नवी दुवस्तहुगा एकलेग फान एम्मे बोड़ा मसक्के कुरवी मक्कागे मुश्रिकुन आखिर दुहा ईमान कुरेबुमा एमी हुन लव्वा आखिर दुवस गबूल कुरेबुमा एकलेग फान एम्मे बोड़ा मसक्के कुरवी अदि एबैमी हुन एम्मे बोड़ा इनकार कुरमंदियई आखिर दुहा एबैमी हुन नका गबूल नुकुरेवे इंसाना मरवे फनावे दियुमफ़हुगा अलुं इंसाना दिरुवे नकमका एमी हुन्ना एकम बेगंदिये इजोकका अल्लाह के नबिया एबैमी हुन्ना एवाहकता बयान कोद्दे बुनुं एमी हुन एकम जोकु जहाउनु एंकमं मी एम्मे मुहिम रुकुं सबब की आहरमें दुनियेग अल्लाह लव्वा समवनी यदु अट्टका दुनियेग मी कुरा हुरिहा कमेक्के नतीजा आहरमें फेनिगेंदाने दुवस एई आखिर दुवस एदुवा हुंगा आहरमें अबदुगे अबद देमिति बेंजिहेनी एदुवा हुंगा हुरिहा कमेक्के सुरी दुनिया की वागुती तने एदुवा हट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला आहरमें खल्गु कुरब्बा लव्वा फलवानी एंकमो एदुवा हं ईमान बुं एई गायबं ईमान बुमुगेस एम्मे मुहिम कंता गायबं ईमान बुं निं उरिहा ईमान कमे बुली फमीर गायबं ईमान बुमा एंकमो गायबं ईमान बुमुगे तेरेगा एम्मे मुहिम कवकीवस आखिर दुहा ईमान एमा आखिर दुहा ईमान बुमा की एई एदुहा बेहेगोतुं कुराना सुन्नतुगा वारिदुवेगन आइस्पावा एम्मेहा कमे एव्वे शक्कु कमे नेति गबूलुको हरवे मुस्लिमुं गे हैसियतुं एदुहा बेहेगोतुं की कुराना सुन्नतुं वारिदुवेगन आइस्पावा एम्मेहा कमे इतुं तेदुको कशवर कुरुं एव्वे शक्कु कमे नेति एई आखिर दुहा ईमान गुमकी आखिर दुहा बेहेगोतुं हरमें नक एव्वेस एच्चेन्नेगेने कीर्ति कुराना सुन्नतुं मेनुवी कीर्ति कुराना सुन्नतुं मेनुवी एदुहा बेहेगोतु एव्वेस एच्चेन्नेगेने एदुहा बेहेगोतुं बायफो इत्तहुगे एबहुरे बाय वाहकता एव्वेस दलीलेन नेतिवेस बया हुरेविफा एवाहकतरे गबूलेन नुकुरेवेने एई मीहकस सिकुंडियकुं बुद्धियकुं देक्केने वाहकता केन्नुं एकी यामे दुहा बेहेगोतुं एव्वेस वाहकें आहरमें नका बुद्धियकुं विस्नालुमकुं आहरमें नका हितकन्नाराने बुद्धि के जरिया आहरमें नका बयाने नुकुरेवेने हमें कने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हदरतुं दलीले मोत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हम दलीले एकमा बेगोतुं वार बुएगें ऐसफा नुआनमा आहरमें नकं एव्वेस कमे गबूले नुकुरेवे एंकमो आखिर दुहा ईमान बुमुगा आहरनं कशवर कुरन जिहे वरगिना कंतत्तंगे बहुरी आखिर दुआ हमें कने ईमान बमे बुनेलुमकुं एई अदि ईमान बुमेन्नु एकिये एई अदि ईमान बुमेन्नु एदुआ हं ईमान बुमुगा आहरनं कशवर कुरन जिहे वरगिना कंतत्तंगे बहुरी एगे तिरेगा एम्मे फुरतम कमकी एदुआ हकी एई खांडे एडिगें अन्नाने दुआ हेक्कं
itun tedu ko kashawar ko ekan gabol ko akama imamo ihama yaginungus annane duwa hekka yaku shakkenges lei Allah subhanahu wa ta'ala ki tuguruanuga wa wahi kurawwa fa idu haki annane duwa hekkan bayan ko devwa fa mai dualuge irufadain khanda edigen yagin kama ekuga aharbenna engen jene edua ki annane duwa hekka ekan gabol kurajje ei Allah evani wa wahi kurawwa fa ei emmete duwari faraili kalaage evani yagin kama eku bayan ko devwa fa edua ki annane duwa hekka edua ki ei annane duwa hekkamuge danil ta warabdes gina miyadu duniyega warak gina mihunge bawle edua inkaru miyadu es abadu es kuriga wes miharu wes edua inkar kura etabbayak bawle duniyeka muslimunge tirega muslimunge gotuga dawwa kura etabbayak wes e bawle edua inkar kurami ma furatama kamaka meti efada mihunna eduas annane kam bayan koddenu buddiga zariyai aqli dalilta bes eba hori edua ki annane duwa hekkan akhir duwa ki annane duwa hekkan ekan ilmerin bayan kodde wafawe buddiga zariyan egetere furatama dalila ki mati komme insana kabres ena kuffawa heyo amaltaka nuba amaltahuga natija libene hayate wakan tobi gotun insas kurew duniyega kafarun wes muslimun wes eba rangalokan tattaka nubakan tattane bakure kafarun wes mihun wes fahal kure rangalokan tatta misalnya mihun nang ihsan terwedinu mihun nang kiyofor koddinu tedubunu rangalokan tattane mihun wes fahal kure e sababaki tobiye labba fawani rangalokan tattaka nubakan tatta waki kurewe gota kitu Qur'anu Allah kurabani fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah wani insana ke nafsa ilham ko devak hiyo kan tattakanu bakan inkamu insana ke tobiyat Allah wani lavvafa hiyo kan tattakanu bakan tatta waki purewe gota inkamu ega kom hem muslima kawwakan nuje kasra kawwakan nuje insana ke tobi gotun insana ke tobi bayan ko den tirangalo konekkan tinu bakan kamu emihun ges fahe kure langalo kan tattaka bakan tatta kamu insana ka komme insana ka des ena ko fawa he amaltaka nuba amaltahu ge natija libere hayate wakan tobi gotun ihsas kuru ei dalire ya me dos annane kamune komme mi hakab des kan ihsas kure fahe rangalo kan tatta engi ekan kurumuge shawku ufeduma nuba kan tatta engi ekan nukurumuge shawku insana ge hituga ufedun ei komme insanege kibaga mi ihsas waakamge dadine rangalo kan tatta engi ekan kurumuge shawku ufedu ei hiyo kame wata hiyo sifatake emiye kibaga waakamuga wanama ena rangalo kan tatta hodam masake kurane hituga e shawgu ufedeen rangalo kan tatta kurumuge einu kafir kamuga komme dine jahlu re kamuga yas ama ifadai rangalo sifatakin ena kibaga huri kamuga wanama nuba kan tattakun salamai gumuge ihsas susena kibaga ufedeen ema mi ihsas kufedum ei barabbodu dalile giyama idwas annane kamuge ama ifadai aharmenge mi dunyawi hayatuga aniyaverin ebami hunge aniyaverika matiga maruduwa haddanden demiti betan aharmennange bafene adi aniya libemi humbes e nikameti haluga marwegen datange bafene fahe hama ekani dunyawi haya nimumun huriha kamen nimuni kamuga wanya den adluwerika ma hikumetterikan hen makoba duniyege tafatu mihun ulamum bidan ebbayak wara jabbaru kamanu lafa kamuga minnan aniya kurmuga emihun marduwa haddanden enu lafa kamuga e barugada bar ge matiga emiya eba demiti beba nikameti mihun aniya libe munda mihun emihun nikameti halatuga emihun wasebati be margo haddak ebbes ufale hayatuga ebbes kahala hamaje humen hin hamaje humen nulibi
ma hamai kani marun ei huriha kamagge nimun kamuga wanya koba adlu insaf ma insanaga pobiyenge bagabul kura kafira kos aniya edge matiga aniya dibemun gos ena marwa mun daruga enage hitam besara kommes nuamti mannem mikambe insafu libenje munam besnune ama alwan men adu wene aniya tawge terega e kafirun bes marwegen da hindu emin besama bunatam bestennane aduwasi wene himanne ammi dibe aniya tawge badal dibene duwahen annanjihe tobiye gabulu kure efada duwahen annanjihe neka ei eduwas giyama ema insanage tobiyenge ba gabulu kure visnale afikam gawanama e insas paluga jenda ena langala visnale afikam gavejia e insas paluga gendane mikankan hagigatu harna minegeni harben nuisna mikankama harben beenum wakantattakan harben mi visnani dunia wikantattaka e visnam beenum wakantatta sikubiya wade warfase mikankama kan harben naka visnana wagatem dasnulibe hagigatu manues visna ekamako langalo sikundiya kum visnala afikam gavejia miduhan inkar kureve kannonna hama ifedai mi bimuga kafirunna mu'minun uletan harben nange befene adi marduwa haddanden komme bayakwas ebayegge e halatuga ebatibe kafirun gotuga muslim gotuga ei ebami hunge amalata duniyega tafatuma ekugaves fahe ebami hun hama wegen diun ebahi margun ei huriha kamegge nimun kamuga vefa efahu evves kamen netun ei evves adluwari kamaka wanehe duniyega muslimun ula mudan allah ga bolu koge emina tafat imtihan tan allah kurmate ba kurabba kunno gote vias e allah ti wa'du odegen fa iman vejjey me buni ma miyak buna fiya timang allah ena imtihan kuravu makanu la dulen nu kurabana me allah ti wa'du odegen na allah wana imtihan kurabba tafat imtihan tan allah ga daro kurmati wana mu'minek kam ga vejjiya e imtihan tan mena tafat koy bota iman kam barga daivar kan imtihan tan warga dawana bali madu kama kurun atilanje pagiru kama kurun atilanje bay faru fwana duwa fada kan takaus kurun atilanga baje mi imtihan da huwa ema muslimun na den kafir maki emi hono habe kan duniya emi hon duniya ng fala aram ga mi ulam ga dani ma mu'minun na kafirun na emi hon duniya ga ulamun da kan haram na mi fennani adi komme bayakwas e bayaku etibi gotuge matiga mihum mardu haddaden tibeta mi fennani amalta deba mihunge tafato ma ekugaves tem marwu ei huriha kamegge nimun kamuga ve fa yafaw evves kamen nekkamuga wanama adul insafen nettahen kala muftiuni habla saboiddo duniyega e o faverkan dama ganna duvvagatamuge ikhtiyar wakkan ko gennamas eboten no ikhtiyar ena nu gossehri kibegen e wakkan ko ginge ufaver kan dama ganna ote fasat dama ganna anem dani ongama halalen haramen no balal emi hun amdani hodam ngati vedani fasatam hodam ngati vedani dunyawi ufala aram hodam ngati vedani mi amal ka tafatu de bani dem marmu ei huriha kamagge ni mun kamuga efa efo eddas kamen nekkamuga wanama ma adul insaf ko bahem emma mikan kamang harben visnala af kamuga wanama harben hama wegen dana giyama idu duwas eboikka ei eduwa ki adul insaf istakun nalli bigen dana duwas ei allah subhanahu wa ta'ala hama nukura wa muslimun ka kafir maka baik etistung emihum muslimun na kura malama ittaunga terega ebade alemen tigabul kura allah ko bahe muslim go tahuga antang gova building utaggo aga daruga etanuga dashuga guda kudingas kundi wegen herdani e obahe kaden tigo allah ki allah wa nama ekudilna efada aniyae libene heyye emihun jaha jobu tamihil emihun jaha jobu tamiri emihun muslimat ma buna echeni ko bahe allah aleni tigo aharma ki harangal aharma fulana am gaino len buniya emma allah subhanahu wa ta'ala muslimun nikameti gotuga
لبان هيس والي يفدا نكمتي قتنقى الله قبول قرامي ولبافا كافر هريا أفلي إنكو باهي الله قبول قرن قبهن مكيهم الله كيت قرآن قبحي قرباني أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار الله بحي قرباني تبان الله إيمان دا صالح عمل قراميهم بمتيغ فساد قراميهم فدل لبان هي أم نجعل المتقين كالفجار هذا تقوى برن تبان الله فاجر فدل لبان هي ما نكبر الله نلب بوانا أما هم إنه كرب بوانا الله منو في آخر الدوس وفلا أرام أبدوجي وفارق ميونا مسلمونا الله قبول كرميونا أبدوجي حياتوجي باج بريكان الله قبول كرميونا كلام قبول نكون نبيهن نجدوا هو قبينا تكلي يقولون أبدوجي أبد ألفانو جازا أما يفتن كلام قبل كرباني حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون الله ينقوني إنه با عمل تكبرميهم هي قراني هي تمن الله إباميهم إيمان الصالح عمل كرميهم فدل لبان كما दुनिया के नुबाकुन नुलफाकुन उलमुंग दामीहुं एमीहुं के ही कुरानी है ये ईमान के सालिह अमल कुरमीहुं फदन चिमंग अल्लाह बामीहुं लब्बान कमा एमीहुं के मारूमा एमीहुं के गिरुं हम कुरब्बान कमा एगोतंग एमीहुं ही कुरा कम गवन्या सा अमा यहकुमून एमीहुं कुरा वरन मुबानिया ऐसे एमीहुं के कुरानिया जे होर मुबा कमा अल्लाह के कुरान एगोतंग बामीहुं निया कुरा कम गवन्या अल्लाह हम इन कुरा बवान हम इफदाइन बुद्धि के दलील तहोगे तेरेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मखलूकुं खल्ब कुरम वाफावानी खंडे एडिगम वा मकसद कट्टका देकार गोतुगैनु इंसानु ता जिन्नीन ता अल्लाह हद्दवानी गुनिया दू कुरम वाफावानी बेनार गोतुगैनु इंसानु के होरिहा कमें अल्लाह द बल्लवा वडी मुरिहा बाबुतेग्गा मुरिहा थानेक्का बराबर मुरिहा कमे बल्लवा वडिगेम्मे अस्सवा वडिगेम्मे अदि एवरकु कुद्दाले बिकिरस्नूने इंसानुंगे खंतत्त बेलहेट्टे उमट्टका मलाइके बेकल मिस्ला बवाफा इंसानुं बुना बस्तका कुरा हुरिना अमल तका अदि अजुमा एकुगा हितंग अरा खंतर तका एहुरिहा कमे बराबर रिकॉर्ड कुरोंगे बदे दिएवनुंगे बदे बराबर मा इंसानु जिन्नी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हद्दवा कमे योती बेकार गोते गैलो बाकी खास मकसद कट्टका अदि दुनिया खंडेडी जंबा अजलका हमया कोम्मे बयकस एई हमा इनमे बस कबूल वस कुरे कोम्मे मियको सल्लल्लाहु लव्वाफ यानी दुनिया का बाकी अजल कट्टका abada ko emtas ni hakan no prevel e kitamme musanjek kamu gavias kitamme barwer mi hek kamu gavias kitamme maqam matiyeri mi hek kamu gavias kitamme maay mi hek kamu gavias muslim ek kamu gavias kafir ek kamu gavias mitanga abada ko emtas ni hakan hore ama komme mi ekos ajalu hama umayekuga mitan du ko fadanjene na enage ufa veri kama enage nuzataka enage ahulu erinna enage darinna uriha echdu kofa mitana alwada kenje enma Allah subhanahu wa taala ekalaga makhluq khalq qurwa fani khassa maqsad kattaka mativeri maqsad kattaka adi waki khassa ajala kattaka ajalaka hamaya enkamun dunyawi hayatan nimume annanekan kashawa marnange benge दुनियावी हयातन हेमन निमुमन अन्नाने का दुनिया निमिगेंदाने का कबूल करे हम एम्में कबूल करे ए फेशमे बा कोम्मे इच्छकी निमु अन्नाने इच्छकं हम एम्में बस कबूल करे ए रंगलो मी हुन्ना नुबा मी उन बाकीवे हाम वेगेन दियो मट्टका अदि कोम्मे बयकक बस ए बयकं हग्गु वेगन बा जजा फुरि हम एल्लिबु मट्टका
Emma duniyan nimu annanakan harnaga benge. Allah subhanahu wa ta'ala kitu Qur'an ga wahi korne afa hasibutum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Tiban hum tiyahi Qur'ani timang Allah tiyabami haddawa fatiya tibi bekar mutba kamang hiyye. Wa annakum ilayna la turja'un azimang Allah ga adrata tiyabami annan nujihene kamang hiyye tiyabami hi Qur'an. Bekar gotek gelno रब्बोड मकसद कट्टका अल्लाह मी दुनिया के लब्बे फनी आखिर दुआ मसक्के कुरमट्टका ए मकसद की ए दुआ हट्टका मसक्के कुरम आर में लब्बे फनी बाय मीहूं ये अकीदा का मैं उन्ननी दुनिया निमुनी हो जाएगा मत ये बे मीहूं दुनिया के फायदा लिबिकन्ना से मारूम के कुरी लिबुनु को तक फायदा लिबिकन्ना ए क्रिश्चियनों के शियार होई दुनिया के फायदा लिबिकन्ना है मारूम के कुरी लिबुनु को तक दुनिया को फला आराम मीहूं ये मसे को दुनिया को फला आराम होदा मीहूं ना उलगुनु को तक itang ufawer kan libego ko tagi yung log gatan e mi on kan nabi akhirat hai mi on kabul kura du herno ei ki amay ko ta hindu mi hum mas kabulan no kura akhirat ko mi hum ge aqida adimi onnani hay fahar duniya annane ka hay fahar duniya annane kama komme mi yakos ei ti komme mi yakos marwata tiris as arfahum anek ena duniya nge ba ade kama mi hum kabul kuran tiris has arfahum එකමකු ඉන්සානුගේ සිෆාග අවුන් ලාසිබෙන්නෝ ජනමාර්ග සිෆාග සාස්දාන කමන වෙහිමුන ඔම්මස් කාල ගිරේ එච්චගේ සිෆාග අන්නානේ දුමියා හයිෆා තිරීසා සාරපා නිහාර ඒතේ මියුම් මකරු හදමු ගොස් දැන් අකීදා බාතිල වෙච්චියා දැන් යබ්ලස් මකරතා හෙදේ ඒති මිහාර මකරු හදමු ගොස් නිහාර එබ්බෙකු දුනියක තිබ්බ එන මරුව ෆෙබා ආදයන් එක්ක දෙවන ෆාල් මිහුම් फिल्म तो होगा दक्काने निहार एति मकरता है देमी ए बातिल अकीदा बातिल वेचिया कोम्मे कसमी एकिमी होगे अकीदा एति दीन ता होगे अकीदा नी आखिरत दो हकंग में होगी ईमान नो एमी हूं कबूल कुरा को तो दुनिया नि मुनीमा एनी मुनी दे दुनिया के में तोरिया है मा हर में कबूल कुरन जे हकीकत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इंसानुम में गोतब्बर सूरा कुरवा इफरिहम ಹೆದ್ದೆವುಮಕು ಹದ್ದವ ಮೆ ದುನಿಯಾ ಲವ್ವ ಖಮಿಯತಿ ಬೇಕಾರ ಹೋತೆ ಗೈನು ಅರಂ ಮತಿವೆರಿ ಮಾಯನ್ ಮಕ್ಸದ ಕಟ್ಟಕ ಈ ಆಫರದ್ದು ಅಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮ ಎದುವಸ್ ಬಾಜ್ಜೆಗೆ ಕುರಂ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮ ಎ ಅಬದಿ ಹಯಾಯ್ ರಂಗಳ ಕುರ್ಮ ಎತಂ ಆರಾಸ್ ಕುರ್ಮ ಎದುವ ಹುವೆ ಎಕಲಾಗೆ ಲವ್ವ ಫೆವಾ ಗದಫದ ಉಗೂಬಾತುಂ ಸಲಾಮ ಇವ್ವ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮ ಎಕಲಾಂಗಲ್ ಸೆದಿ ಒಡಿನು ಗನ್ನವ ಎಕಲಾಂಗ ಅಲ್ತಕುನ್ನ ifada barugada azab eddebaka e kalange wesedi odigan nawa kamen numai e kalange arta kunang imme oga ater ilah e ilahan unistakun riyadu wal urdemun dairuga adi e kalange emme kofa iskurawwa noba amalu kamugawa shirku e shirkuge e noba faafa mistakun riyadu wal kuramun dairuga wes mistakun nang e kalange අසාබ අවස්ම කුරබුන් එයි එකලාංග ඕගාවන්තකම්ග වරම් පොද නිසාලේ ඉහා ඕගාවන්ත ඉලාහේ ඒ ඉලාහු එක්ගොතකම්ලස් එදිවොඩි නුගන්නවා එතලා ගානතකුන්න අසාබ දෙබ්බාකු එලාංග එදිවොඩි ගන්නව නම එම්මෙන් ස්වරුගදා ඒ එකලාංග එදිවොඩි ගන්නවා ගොය වලා යර්දා ලිඉබාදිහිල් කුෆර් අල්ලාහ් ගලාග අර්තකුන්න කුෆර් කන්නුරුස්සව එක්ගොතකම්ලස් इनको तो कहने रुस्सा है जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी अल्तकुन लव्वास मैंने एदुवस आरास्त कुरम मसक्के कुरान आदि कोम्मे मखलूक बस ngati khandai digem wa ajaring Allah de wafa mikangkam haramna enge chakini dunia ke hayatan ni umen annane kan adi huriya kam ge natija konde gotelges onnanji he e haram ge sukuni gabul kura kanange ඒ දුනියේ ගහිඟ කොම්ම කමෙක්ගස් නතිජා එබ ෆෙනේ හරන රංගලු කමෙක්කම කවියස් දුනියවි ගොත රංගලු කමෙක්කම කවියස් අදි නුබෑ කමෙක්කම කවියස් එකමග නතිජා එබ ෆෙනේ හරන කුර්මති ලාංජේ අමයි ෆදායින් හරන දීනී ගොතුම් දීනත් තකනවත උඛරවි ගොතුම් නිකුරා කන්තත්තවග නතිජාව සහරවෙන්න ෆෙනිගෙන් දානේ
Allah subhanahu wa ta'ala ekanda alawasa ewa duwahakoi ei akhirat duwas qiyamah duwas duwas annane kamga buddhiga bayal dalil ta mitanga mi bayam degen midiyai demiyoti naqli dalil ta itu qur'ana sunnatun sabitwa daliluta qiyamah duwas annane kamuge etan babaru dalil takin ebor kitu qur'anuga qiyamah duwas annane kamu adi ei emme ginanga asul dalil ta desen kivegen sawbaki edu hattaka harma dunia phonograph miyoti enkamu edu uga waaga kitu qur'anuga emme ginen bayan korada akhirat duwaga wa qiyamah duwaga waaga qur'anuga emme ginen bayan korada fati qur'anuga ganyenno kuriga samawi foittauga sallahu emme ginen bayan koran bafane akhirat duwaga wa ei insana emme furatama Allah adda wa lebiyas swarugega insana lebbi furatama eves Allah oga anta kamga waram podu misale Adam alayhis salam Hawwa ge fan Allah subhanahu wa ta'ala hadda swarugega de kamalun lebbi adi swarugega de kamalun Allah wahi kurawi am beenum waraga fari kulwasha akula minha ragadan aytusuna ya kamalun tanavas kama ekuga ebbes datikamen noa gota ab tanavas kama fariko ar beenum flora swarugega leb ekamako ei insana kamga waatiwe Allah subhanahu wa ta'ala ga gur fulan urade woni ege natija ge duniya annam mijeun ge natija gotum Adam alayhis salam ekurabunu faafa ge sababun duniya Adam ge darin annam mijeun Musa ge fana Adam alayhis salam debe kalunge deneduga bahut se wasi Musa alayhis salam Adam fana bidalwani harme swarge neru kalege fa harme swarge genneru ni kalege fa e kunnu kurevvinama harme swarge kunni kunna kanu joni kalege fa gadar fas kole kungo ti swarge ne ehdo Adam alayhis salam sa ge fa dannawani halege fana Allah tawrat ba waledi tawrat halege fa ege wada gannawa he tawratuga eba inhe timanna Adam islam vidalwani timanna Allahan uredunwa fa'asa adanu rabbahu faqawa Qur'an ge sebe Tawratu ge sebe ya fa'asa adanu rabbahu faqawa Adam ge fanu ekale fanu weras kalangen uredi wadagen fiye adi magufredi ngejje ewa ke menge misal fadani ke bhana edo Adam fanu vidalum mikare fana ege wadagen nawa he Tawratu li ubuni kongra upa Musa fana vidal altakun halbu kurabunge fansa sahar kurinne altakun halbu kurab Adam ge fana be sedde umge fansa sahar kurin idalni ehya kurin Allah subhanahu wa ta'ala min bar kurab afo khamaka medu kare fana to netimala akol akum me agas den eyadi hem masale Adam alayhis salam hadda Allah furtama leggemi swarugega ekamu harna egeni Allah ogawanta partakuna ekalange ediwodi gannawani har enne swaruge watta mo hitama eki gina baya ko den naraka pure etak gunay swaruge tanawas ekamaku swaruge ngedami hon kolmade naraka thegina mi antage dani Allah subhanahu wa ta'ala demagu eha saaf ko ketu Qur'an ka bayan ko devwa fa irwas ama gina baya ko dani naraka nuba amago ikhtiyar kore sabaki ei shaytana ena re adwali be masay kure ena huga bodu bayatu naraka damaga tuma e Adam alayhis salam Allah swarge ke lempe wima ekalege fana waswas di ekalege fana bes e hunne bi bodu rahmatu ge tere nerunika akunina shaytana ena ebwadu kofa Allah ge adrot timanna ya ekuga bodu bayaku larake damaganna wala tajidu aksarahum shakirin Allah dekewodi nugannawanu e gina bayaku sukuru riwa bayakam ga dekewodi nugannawanu e gina bayaku timanna ya ku damaganna me narake eno tiba adu efa ekam yana kuram ge bade nasakai we adwal ena tabayo gina me ngene tabaw ngeda akum me akas Allah subhanahu wa ta'ala it Qur'an ge edwas annane kam bayan kuraba wahi kurabani za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا كافروا إني استكون إنهم دوا كروه أن لن يبعثوا أميهم ديونا فهرا ديرجن أميهم قيام جوهن نجنبين كما آخر جوهن أميهم نجنبين كما أميهم ديونا فهرا نديروفين كما أميهم دوا كروه بول كليفان vidal ware bala warabbi ama hila ehna kunnune timan kalifan beras kalan gandevva vidalwame latubu asunna ama yaqeen wasti bamihum devna fahara dirgen teduana te kabbalta ebamihum diruvvena te devna fahara summa latunabbauna bima amiltum tenti ebamihum duniyega kula amalta khabar ti ebamihum nan edwa uga deverete wadhalika ala allah yasir adi ei allah ge machadda fasaya kamke ale men tiulenin waane kamekkamuga dekigen ei allah machadda fasaya alwi kamke hagigatan armen balafi kamuga waanama gabul kuraka musandagu kamen numiye sawbaki allah bayen nabi be kallan bay rasul be kallan ge nohri mu'jizat egge gotuga wes devvafa marwa fati be mihum diruvu ekalanga izna fulaik isa alayhis salam ekalege fana allah mu'jizat egge gotuga devdevi marwa fati mihum ekalanga izna fulaik go diruvum ge mu'jizai sawbaki eruga beesyak kamuga gotundi istakon kuriyara duas warek kama wative nistakun eruga rangal ukuramun diye marufiya ba huriha kam bayye huriha bayyu e rangal ukuramun diye emi unagas mare rangal nukure doktorun ehamati gen da eruga wes ekamen nuwe tarangal marwa mundami hepunu gene we amure marwa mundami hepamure nu gene we isa alayhis salam allah murzajel ki vegen ei emi hanan nukure waru karna etabaya ku dirum ba khawani allah gezna flaka karega fa hame fadan banu salimi hunge terin debaya ku ka behego tun qur'an da min allah go abe mi hum meru mafawalun diru wa ekan oti duniyega nista kunan dakka wa fa kamen ge allah subhanahu wa taala marum ba fa diru wa uzair ge fan marum ba fa sate ka harwanden baba fa diru wial ibrahim ge fan ge dekkevi duni take maruna fa diruva manzar grande fano edi wadage abbi arini kayfa tuhyil mauta abbi arini kayfa tuhyil mauta e allah iba allah marwa fawa nihu diruva go timanna ngale dakkalla ibrahim gafana allah dannamani iman nuwani to ekan gabul fulunu kureveni to den nune ke liyaqma inna qalbi timanna hama ekan hin wajasal waqtakaya عند الله يكرمني فخذوا أربعة من الطير فصرهن إلي هتردونه بواف إتكور على الله مسكول كره على الله ثم جعل على كل جبل منهن جزءا دم فربة تمتيك إتكور كل بحتواش ثم دعهن يأتينك سعيا نكالفان قوالا باهدون تكا أم أدوه لأفكالفان غريان الناني كالفان ذكري منصر اللهم رب أفدير ومنصر ei asbi hagigatan bisnafi kamuga wanama ekan kamang harmen bala ibrahim hasal ko fika muga vejji ai gamun kuramunda ku kandatta kennu miye devana farat diru vena kama kammi hunnu lafa kamu emi hunnu nukure war kanu hem farata kan nukure vena kama emi hun gabulu kuran insana ge jampar kanu lafa kan insana ku jadel kurung bodu ba ekam allah evani ki turuan ga bayan kurabba hagigatu ge ei sababar insana buriha kama bisnani ena kesi kundin ena nukure waru kaman hem farata kan nukure vena kama gabulu me kure vena no ko ena bisnan jena do timanna dunia fonoga diri huri mahulu ge gotu gala basan lewani ala kun farate bae e kama kan nu isna e kama kan nu isna ko ena bisna la fien gene timanna mi haraka ittak kuruma timanna mi dunia ge higa biga oruma mikan kam mi wani kumnes farate timannen e bar de bakhwati kan timanne amille kurave kam tattakennunka sabaki amille kurave kan tattakam gawanama marwa mundaru ekam wassalam e bebalika ekam wassalam e betale nuwe emma allah subhanahu wa taala wodigen wakan harmen ekam ha amben edani emma harmen sigude takka ni visne gotan harmen visni ma harmen genafsu takawa gotuge haysiyatan
aharmen jisna kamuga vejjiya erun jisna nubavegen gadane aharmen navura matveri farate wakan armen qabul kurajjene e Allah subhanahu wa ta'ala anin ayatu Allah Quran wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'ah kafirun istakum bunuwe la ta'tina as-sa'ah qiyamatin naannane qiyaamatin naannane e waane duwahnune e kul kalifan vidalware bala wa rabbi ehna kun nune timan kalifan viraskalaen gandevva vidalwa me la ta'tiyannakum edwastiya bami hogatan annane alimil ghaibi ghaibu dene odigemwa ilahu gandevva wahi kurawwa me la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi ekalangiya wanhana wegen novete zarregge minbarwas urtahuga wes adi minbarwas zarregge minbarwas ekalangiya wanhana wegen novete wala asghar min dhalika wala akbar adi evra kuda echcheves adi evra bodu echcheves ekalangiya wanhana wegen novete illa fi kitabin mubin bayan begemwa fotelga liyevi famenui ehuri hakame mani liyevi fa ehuri acha ei lawhul mahfuluga anin ayatu Allah yakrabani وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا emihun bunuwe maanai kafiru emihun bunuwe أئذا كنا عظاما ورفاتا timanna men kattavve virana wegen digama fahuga أئنا لمبعوثون خلقا جديدا anekka a ufeddewma kuma harmen ufedigen annane he anekka alundiru vigen makhluq gotuga harmen annane hije kul kalifan vidalware kunu hijaratan aw hadida tebami hunnikan kila gandaka no dakando gondaka be belaso ani insanu Allah mashin hedde ido bali kare tebami hunna banya dakandun nuni hilen tebami hun hedi ganda belaso hile be balare nuni dakanda be balare eragu bestinan Allah marwadi rubaus eragus anaki dakandun helifa makhluq kamagayas hilain helifa makhluq kamagayas eitima Allah limbanin nimma afawa kamake ekam bane maru rahmati rubaus aw khalqan mimma yakburu fi suduri kunnati banin ga hikkamuga evram bes bodu echchevana yabre balasa Allah subhanahu wa ta'ala inma bonja salamati tebami kitamme wargada makhluq vi kamuga vias timan Allah tebami hum marwadi rubausime فسيقولون من يعيدنا أمهم بنانته دين هرمن ألون أمبرا ديروفاني كاك وهي قل الذي فطركم أول مرة خليفان ودال وارث يبامي هم إم فرتم هدي فراتي كان كرفواني فسينغضون إليك رؤوسهم إن كليك فانا دماء أمهم بوهور وعلا فمهم بنانته متى هو أكم واني كونغركم ہے قل خليفان ودال وارث عسى أن يكون قريبا ركار مدة اللي تليك أمون كشيهم بيه ركار مدة كتر حقيقة بلا فيها قيامة الدرنو الله جي حضرتون كلانج علم فرون بلا يرغا ادو سها درنو بركار يوم يدعوكم بدوها كي اي الله سبحانه وتعالى تيبامي ندو وزدفان دوه تيبامي نبو والفان دوه فتستجيبون تيبامي يرو إجابة دينتي أنن جينة تيبامي بحمده كلانج حمد كرمائي هو وتظنون إلا بستم إلا قليلا إيرون تيبامي هم إدوه وتيبامي هم هي وجندانه تيمنا بين الدنيا جولي فواني هم كودا دوس كودا أميجا دي بين آيت تنجي بهوري يام إدوس أنان كم كدليل توجه تريجا دينغي آيت تدينغان نريكو بيان قرآني دينغي فهوجا هرمين ما دينغان نريكو درسوجا أناني قيامة كودي علامة التوجه واهكا بيان قرون إيه سهرمين قيامة الدعاء إمام كتريجا إمام منجه كمين أي هذا مريجا درس مهاي سابوني وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته